munonga kureba TV West amazina nwaita Sarah Mbezi na kwachira edition eri special edition ejine ya Valentine's Day Valentine's special izoberi ya Valentine's nturumanyanka izoberi abantu abakundine abantu abakundine bari kuba hamwe bakashemererwa abantu bampe bimuri abantu bampaza chocolate za sweet ahindugambira nyine na teddy bear nonje mnongeji abo kuba erizoba ni preaching a love biraho kuraba byo mwe nakunda mutayiwe okweza kwa kabiri tukakwereza rukundo reka nkwereka abanyambara ningashi abantu aba business omurimbara okuba riyo baguze ibintu byabo no kuba riyo mbatambuza ebintu bya Valentine's ahizoberiye nyini area Valentine's Day. Hey, you got my smile? Hey, you got my smile? Rembo rwambaraka na indugambira turi ya street tuntambatambura nitureba abantu ku Valentine's yabatambura abashubuzi abarigura sebo wasibaje ego nyabo nikura wagura kamuri uri no katwaroha ndiye nikatwara sitatu wanje nabo mweto asitatu mugambe ture watina we nayimanya wakagura zinga kamura nenkumi ibiri zongo burijo ture no celebrating a Valentine ngorizo no mu rugo go kubana burijo ture ni chikora to go kubanza gwenka bari munonga no kundo umuntu wawo kare madam. All right natungo mwami aha kandi mwami ogunagira ngo atwiro mu business eji ari kore bintu ebe bya Valentine kuguze birabo konka ngo murundo gwe bintu ne ngo kubitatamburaje wasibota sebo bari kuba smart real smart ubuna nare bro mdown niwo wabo kubanza ashabo kugira ngo ntwire ni ngoro mu rumogo nimanye mechi kumanya izo bagwagenda guta abo kuba tinkumanya abantu ne bagura ninge bintu wazagarga bibiki ate nganyo tuyiro mu rumogo ndwire ninguze binde kumarenga myaka 5 uza kushaka shambe ni manager ngo milioni konga sitakutangaza mbasa kwa takashize na mdwari 10 oh no ahare echipurete cyo ni cherizo obechare techo no kugira ngo Valentine's Day yabo hizo bari ya Sunday tinkumanya ubana kugira ngo nabana to bakahumurikire nane basako be abantu bine sente kana namyeto neshira kushenjera munonga ande innocent so abachebimutecho wasi watakapa nasibaje nyabo wasi kubona umuhagizi wa TV West ngina n'umugisha erige bintu kandi ndo bikwasize kimwe amani tongabira kamuri ndo nyongere stock endisho ngabira kamuri mwana ndakamuri kame kwiraka kakutizi nonga nakazinga hakawokwana n'ibiri yako abantu bagura ninga business yabo samana ubuzima twasima seriously amin kinona ngakuvuga nayanjira ngo abantu bagurera izoba bagura umugisha mungi bagura kandi batwaje twasima esente watunga mukazinga hindiga nakora ingambira kimwe cyo mukacha tebeke nko nagitwiri ine Valentine no mchara mwini kandi nawe nimpamya yakirebire cyeye yo no mutwarira kamure nawe ni mutwariro ubona Hey, you got my smile? Hey, you got my smile? Hey, you got my smile? Tuchiriyo Valentine special aha TV West on program Sabalala Valentine wanje kayagweshetera nyana kanirana n'abashubuzi batugambira ko byagenda sabo wasibota nasibaje kwa kasmile akakoine naka Valentine's real sure kirunge cyo amazina gawe amazina ndo Collins business ya terizo business erizo bati yatambaraje timanye cyaba bano besente obabantu bazitiro ngurura ero no mwena abantu bagura je for sure konka no guzotaho iwe mbera zaziritaha atembera akaka nani kakera 10 weza kujaje mfutere 13 akaka weza kujaje mfutere 14 konka ko tsheme abantu kaguze 13 mwena sinshoto wanosera ntabantu bati no not like that konka sigara Valentine's agenda sigara waza kuchakara hati kuchakara nyoti kuchakara mwana
ngoncheri y'omwana muto abayaye. Anyway, natingana nondisha mushobozi w'amana mu rurembo rwa Mbara kano mwaha abantu abari kuguze ibintu na neshi ebirabo bya Valentine. Kanchikire je Valentine wanje. Mana uruzira mao. Sebota. Nasibaje. Shemero kushanga street aho ruguze ibintu byawe. Nange nasemerwa. Bari no gukora sente bari no kunda gukora. No gukora umurembo guno mano gwaswaga okutora umuntu erekere. Swaga. Somwe nswaga wajire to business. Najire to business akwantu go murembo okutora umuntu uzamo. Okay, waguze hoteli zo abantu bagura ninga sente zabo. Binakora usente bwe nabukora ko. Kazinga he mwana. Aho muhendo kwazotinda gamba ko ebyo kwerinda norete biri jaha. Tumba kuronda keje sha. Street no mata. Kawakora. Nakora kuzo. Asente gakaro mukatiyo katiyo. Okurijira zinde giti yabankeza burizo konka. Ezindi tubenchira kufuna akasente okucerera izoba konka irizoba tibyabaje bintu ninjira nabwe ntwe kwasa tukumanya bwaci. Yes, indeed. Valentine's Day is over here banke ya burijo. But Valentine's Day kubazuruho abantu nabari binjo mu town bajureza black and red. Konkeri izoba na itina bareba binji kanurana n'abashobozi nkwe bakugira. Tugire ngo abantu ebyaravu babihire mamani. Tugire ngo abantu tumucenda ku celebrating a Valentine's. Anyway naza kumura mukache kundagariche ni nkutwaro mbasabarazi. Abantu bakuriye center Valentine's. Abantu abine center zabo batakuzana. Nyawro Targa TV West. How are you? Atalga TV West program ni Sabalala na Nyesaram Beskani Nkunda mnongo.